toi sili mai pe a se sili pe ai lei ole fawina la le story pe ole fawina le story la le ala ma tu le va no e famatala e lila ia le tulanga ole a tato a tala no fa soa la le ole le la fai e lona fa le fa pe fai face to face a i ole tala la le tau fau ne tu se te le fa ole tala te mine tu se no fo ai e tala no ma fa tala mo na walo se ai kia ma le tala ia na tu sila ia le no mo se la pepa ho ia le ia poni al characters ia fa so lo mar tala po le storyboard ia ta fairali fai po ia po tu ngata se te mo na mi fa ma ia na vola ia fai lau sai linga po la research ia na fa amatrole na fa wina le tala ia na ia pe ole tulanga na ia sau ni na so le wa na so ele pe talona ona fa wina le tala le so le let's see Tusa o love story po o lau tala le la fai tipen lava le interest a lau tama a whaapea o lo fia se au tama le taavale taimini taavale mea taalo e me fai ana fai le tala i le taavale mea taalo ai o le whainga la o le tatou story e tau na narrate o e malau tama le story that's where characters and other comes in ia ona tuu ai lola ia o graphics photos po audio po le saunoanga channel pa ali mai i le mea e te mauai ia ata e mawhai na whaonga ia e mawhai lava le suenga al mātua malana tama i le whainga o le story le nei ona tu whaatasi lola i o lau story. O le vaenga whala tato workshop lona wha. O le awha o ngā lau story. Ma tu ulo i lunga le digital story. O le digital story nga e mawhai nga e koe whaarongolongo i ai whaatasi malau tama. Pe a whaapea wo o se taimi wa alele wo na nofo ai le whaale mea whapena. Ia ma tilo i ai le lua story. Ai mana ia o lua lava lela lela whamatala ina le story. Ai se i o le tato whaasoa lona wha. Ona tu watu leo se whaataita inga o le whainga o le tato story ma whaamatala atu ai foi pe whaafea na tu uilunga o le digital ai na rate lava pe whaamatala lava i oe malau tama o tato stories lana awa o le whai tato celebration ni a uni o le whaasoa le taimi o tato whaasoa le na taimi mulimuli e whai tato celebration Faali mai lava le story el matua ia malana tama ia i le taimi o tato celebration